ngeke phela kuyitem lase African Gospel le namanje kuseyili akulona lase African Gospel lebandla ukuthi isibhedle mina ngiyangitshela abantu uma bengitshela abafundisi ngithi angifana nomfundisi wakho ufuna umtshela ukuthi ngifana nalomzalayo umtshela ukuthi ngifana noNgidi lozala yena ngisangifana nomfundisi wakho mina yangitshela intombi zathi utshela umfundisi wakho ukuthi njengoba ephuphile nje mina ngifana nalawa mzalayo azalwa uye uyena umuntu ke ngifana naye mina mayefuna ukubona mina ngifana noyise lozala yena ekholweni hayi yena nje bese ngumphuphe nje khuluma umsangano ngoba ngiyayikholwa lento ukuthi yasebandleni isibhedle yabona nje makuthu uNkulunkulu wathi kubaba uBhenga akenza akathatha itende wathi Africa back to God wathi Cape to Cairo mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayevusa amadoda azohamba namatende hayi labakhuthuza bakhona ayibona imvuzo impela isafana hayi labakhuthuza ukufika netshali ibeko labona ukuthi kuzokhuthuzwa abantu nangikhuluma ngani amadoda ayemizwa uNkulunkulu ayedele konke ayedele ukuphila kwawo kodwa mfundisi back to God buyisela umAfrika uNkulunkulu kodwa ingenziwa kanjani mfundisi yini ibandla ubuyelwe emthandazweni kufuna uNkulunkulu zonke into ezingcolile zoyiphumela ebandleni kuvalwa ifasting ebandleni kugcwele lomsangane ekuthiwa yiDaniel kuvalwa ukufakaza emabandleni akufakazwa ngoba kubalekelwa izono ukuthi nezikamfundisi zikhona la kulezi ezobalwa khona nje angazibani lo khona lo wakwayivalela endlini I think bakuchiliza wathi mayithandaza wathandaza thiwa udonga lalixeba ukupende hey ndoda ukhona umfundisi wase-assembly mina lapha ngakithi wakwafika evakashile exoxa indaba yakhe nokubizwa uNkulunkulu wayeseretire mayevakasha wayeganwe usisi noma umama wakwacindi umthetho babeze emncwabeni useza ke assembly ngeSunday uchaza indaba yakhe ukuthi bona babona umfundisi wabo ethandaza bampopola embobeni lekakhiya eleke vale ngo5 eksene ethandaza wazoshaya o12 uthi ngathi mangifaka iso nje ngithi embobeni washayeka phansi uthi umlilo wawugcwele lapha ngaphakathi ethandaza lo mfundisi wami uthi ngezwe ukuthi lento engishaye yangihlula kwaba usuka ayinikela ngalo kuJesu